Matlole ke tlogetswe o laotsa gore party ya UDC e tlhome balebeledi mo ikwadisong ya ditlhopho e tlang. Ba molao ba bolotsa letsholo la go baballa matshelo mo tseleng ya A2 e tlwaetsweng ka Transkalahari. University ya Botswana e rola semmuso setlhopha sa yone sa rugby go tlhabolola metshameko. Motho dumela re tsena mo dikganyeng tse mme ke tlabe ke na le tshepiso tota ke na le sentle moeng a tla ba go ranelela ka puo ya diatla. Ha re simolola dikgang tse Tona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e itlamile go rotloetsa tiriso ya boranyane le boitseanape ka jaana e le botlhokwa mo go tlhomamiseng gore lefatshe leno le atlega mo maitlamong a lone a go nna le itshwelo e kwa godimo ebile e ikaegile ka dikitso. O buile se kwa moletlong wa Kabo Dietsele go lemoga bomme ba baitseanape ba le 30 go tswa mo mahatsheng a le 17 mo kgaolong ya Sub-Saharan Africa o neng o rulagantswe ke ba UNESCO le ba L'Oreal Foundation kwa Kasane. Bona ka se tshwaela ka dintlha. Boitseanape le boranyane di tswa kgakala e le seikokotelo sa dithabollo mo mafatsheng. Go lemoga se lefatshe leno la sekala bata go salela kwa morago ka jana le ne la simolola go thabolla seemo sa boranyane ka go simolodisa melao le mananeo ga mmogo le go tshwara meleto ngwaga le ngwaga e rotloetsang bomme le bana ba basetsana segolo jang go inaakanya le dithuto tseo. The generation of knowledge and its utilization in coming up with technological solutions to problems of limited capacity in production or in the delivery of services is cardinal to our Vision 2036 aspiration of becoming a high-income and knowledge-based economy. We are, as a country, aligned with the African Union's strategy and commitments to use science, technology, and innovation as catalysts for Africa's socio-economic development and growth. Furthermore, Botswana's reset agenda priorities of value chain development, digitalization, and mindset change directly speak to engaging science-applied research and innovation for transforming Botswana into a vibrant, knowledge-based economy. Go be lefatshe leno le kgonne go alosa bomme ba le babedi ba ileng bomankge mo go tsa boranyane le boitseanape go bolelwa e le sengwe se tshwanetseng sa kgolwa. This is clear demonstration that young women, scientists in this country, have the capability to excel at the highest level. And yes, I want to make a promise to you that we will do all it takes to raise the bar even higher. Our immediate effort in this regard is that the National Research Fund is being set up to revolutionize the national research landscape in Botswana. Your contagious dedication and groundbreaking discoveries have paved the way for countless others to follow you. On behalf of the scientific community, we are indeed grateful for your contribution, which we believe shall change the destinies of our peoples and beyond. It's my firm belief that given the existing challenges of climate change, new pandemics that are emerging like COVID-19, droughts and wars, we need more women in science to provide solutions to such emerging problems. Dikolo tsa monogae tsa ithutolotiro di go ithilwe go inaakanya le dipatlisiso tse di karabollang dikgwetlho tse di itemogelwang ke setšhaba ke sone se se ngwakang dithuso tsa madi go tsweng mo makalaneng a farologaneng. Monica Tshwaela, Botswana Television. Re sa lefa mookamedi wa mokgatlho wa L'Oreal Foundation me Alexandra Paul a re go botlhokwa go lemoga bomme ba boitseanape jwa maranyane a science ka jaana ba di goga kwa pele mo go tliseng tharabololo tsa dikgwetlho tse di farologaneng mo setšhabeng. Ke letleletso semolekae ka pego. Bomme ba boitseanape jwa maranyane a science ba lebanywe ke dikgwetlho di akaretsa kgethololo, kgokgontsho le dikgang tsa tekatekano, selo se se kaiwang se sa ame fela bomme ba mme gape se kgoreletsa ditlhabololo tsa mafatshe le go ngwatla bokgoni jwa baitseanape ka jaana go gaupetsa go supa talente ya boitseanape. Sabe sa bomme ba maranyane se supilwe e le mang mo go batleng ditharabololo tsa dingwe dikgwetlho tse di teng mo setšhabeng. When we look at the challenges the world is facing, climate change, biodiversity loss, health, responsible technologies, we know that we need science desperately to cope with these challenges, and we need women in science.
to build inclusive societies that work for all of us. Neither Africa nor the world can overcome the crises of our time without one half of humanity. We need women scientists, and we need women scientists leaders. We believe that the best scientific solutions are born from a mosaic of perspectives, experiences, and background. Through initiatives like this, we strive to create an environment where every talented scientist, regardless of gender, has the opportunity to thrive and make their mark in the world. Baba Besundie ba re le fa ba atlegile go ne go se bonolo. Because of my mentor, I've reached milestones that seemed impossible to me. Today, I'm contributing to the food safety systems in the world, and I'm an award-winning young scientist. This is something which seemed far-fetched for me when I started on this journey. My mother was diagnosed with cancer, and it was clear that time was at the essence. Knowing what a delay would mean, I decided that the best I could do would be to stop my training and be at her side. When I shared my plan with my mentor, she completely dismissed it. Grace, she said, you don't have to choose between being your training and being there for your mother. We will find a way for you to do both and succeed. Through the help of my incredible friends who stepped in and pushed me to continue even when I felt like I was ready to give up. Lefatshe la Botswana la kgoletswe go baya monwana tumalano ya mafatshe ya Afrika go simolodisa lekgotla le le itebagantseng le bomme ba maranyane mme ebile se se kaiwa e le sekao sa maikemisetso a go tlotlomatsa seabe sa bomme mo mohameng wa maranyane le boitseanape. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television. Moatlhodi wa kgotla ya ditsheko ya Francistown Justice Gaolapelwe ke tlogetswe o laotsa gore lekgotla le tsamaisang ditlhopha la Independent Electoral Commission IEC le letlelele party ya Umbrella for Democratic Change go tlhoma balebeledi ba yone kwa mafelong a ikwadisetso ditlhopho. Justice ke tlogetswe o laotse gore party ya UDC e letlelelwe go tlisa balebeledi ba le babedi hela mo lefelong la ikwadiso lengwe le lengwe go kwadisa maina batho ba ba ikwadisang dinomoro tsa boma le go kwadisa di-serial number tsa dibuka tsa ikwadiso tsa letsatsi go itlhala ikwadiso e wela. Ke tlogetse a re go sa letlelele mongongorege go tlisa balebeledi ba gagwe kwa mafelong a ikwadiso go ka ba baya ka mosing ka jana UDC ya go tlhoka go sekaseka buka ya maina a ikwadiso ditlhopho mo nakong e tlang. Lekgotla la IEC le laotswe gore le duele ditshenyegelo tsotlhe tsa tsheko ga mmogo le babueledi ba UDC. Metshwetso e raya gore ikwadiso e tla simolola ka mosupologo beke e tlang. The respondent is directed in order to allow the applicant to observe and monitor the national elections registration exercise, including having applicants' agents mentioned in 2 above to record the names and national ID card numbers of the people registering to vote, and to record the serial numbers of the registration booklets for each and every registration day at the opening and closing thereof. Ka maikaelelo a go dira gore tsela ya A2 e leng bontlhabongwe jwa tsela ya Trans-Kalahari corridor e nne e babalesegileng ba na le seabe ka go harologana go akarediwa mapodisi le phata la ditsela gareng ga ba bangwe ba tshwere letsholo la go gagamatsa molao mo badiriseng ba tsela eo. Letsholo leo la malatsi mabedi le tla netefatsa gore badirisi ba tsela e ba sala morago go netefatsa metsamao e babalesegileng ya batho le dithoto. Angela Enosa ka dintlha. Tsela e ya A2 ke nngwe ya tse di lomaganang le hatsheleno le mahatshana mebea la Aforika Borwa e itsege ka Trans-Kalahari Highway. Tsela e sekgala sa 1,500 kilometers kong ya sa Trans-Kalahari corridor mme e kaiwa le botlhokwa ka e tla tisa papadisano ya mahatsha a SADC le Aforika. Ka jalo go netatsa gore ba balesegile ke konokono. Corridor ye ke corridor e leng gore yone e botlhokwa thata rona mo kgaolong ya rona ya gantsi ke yone e leng gore re bona diteraka tse dintsi mme bile ke supela gore
kgang ya gore be re setse re na le mine mo kgaolong go na le diteraka tse dintsi tse e leng gore di tla di rwele dithoto ka jalo ke gone go rotloetsa badirisi ba tsela gore ko bane le neelano ba nne le patience dikoloi tse di tsamaya di ketile mme re o gapoga koloi tsone tse di tona tse ke gone gore o tlhomamise gore o gapoga tsela o babalesegile mme ebile gape re tla re supa hela gone gore go le gantsi dikoloi tse ra tle re bone gongwe di na le di-breakdown ga motho a tla a nna ele thoko a ska tla hela tabogile ke gone gore ga koloi o tsamaya ka lebelo le le lekanetseng le ga na sa batse di tshwanetseng o kgona gore o e gapoge tsela e itemogela dipalo tse dintsi tse dikoloi tsa megobagoba tse bakgweetsi ba tsone ba kopiwang go obamela melao ya tsela ka dinako tsotlhe re tshwanetse re itse re tsela e ga ya fensiwa one tsela e ke e dirisiwang ke diphologolo di kgabaganya tsela e na le dikgomo se sengwe ke gore a re se ka ra kgweetsa re itshietse a re se ka ra tsamaya ka lebelo le le hiteletseng le go kgweetsa re sena diteseletso tsa go kgweetsa a re se rwaleng di-hazardous goods tse e leng gore ga go a kwalwa gore koloi e rwele di-hazardous goods ka gore ga go nna le kotsi re nna le mathata ga wa tshwanela go nna le dipone tse e leng gore di a hata that's the spotlights but ke unprescribed lights re thokane le dipone tse dintsi ya le mo ditseleng tsa go netefatsa gore diteraka di rwala bokete jo bo letlelelwang e santse e le kgwetlho nako le nako itele re kopana le tsone mme morwalo o ba o rweleng go tlhelele so letelesegang gore ba ka dirisa tsela but re make sure gore ra ba charger le ga gone di-charge ke na le tumelo gore ga di ba baballe because ga ba bake go bongwe ja mathata a re kopana le ole le ga tsela o te ka bophara tlhokagala thata motho a gaetse gore gongwe go ka nna le way bridge mo go yone tsela yone e re mo go yone because mo nakong ya gampieko le o ta itlhela le di-mine tsa lehatshe la rona di oketsegile di dintsi ga a laisitse bokete o ta itlele gore possibility tsa botha best kgona o thunya thaere e be e ralla naga ya go kopana le ba bone ba senang molato a ba go ba gaile e tla re mo dingwageng di se kae go agiwe seporo mo kgaolong e kgato e botlhokwa mo go diragatseng gape maitlamo a tumelano a papaditshano ya aforika tsela e ya A2 ka jalo ke ngwa tse di botlhokwa ka e tla tlhoagatsa go gweba ga lehatshe leno le baagisani segolo jang lehatshe la Namibia. Angela Enosa, Botswana Television, gantsi motho kgantse di a tswelela mme setšhaba se rotloediwa go itlhokomela mo dirukutlheng tse di dirisang maranyane go ba amogadi tsa bone mokgatlho wa cyber smart ga mmogo le lekano la Botswana Communications and Regulatory Authority BOCRA metlobo ya dibuka le lephata la ditlhaeletsanyo dikitso le maranyane ba kwa maung go rutuntsha setšhaba ka tiriso ya maranyane borukutli jo bo dirisang maranyane le ditsela tsa go ipabalela mo borukutlheng jwa mohuta o maranyane sa makata ka pego bošeng jaana motlotlegi tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a simolodisa lenaneo la smart bots le le itebagantseng le go gokela le go phatlalatsa maranyane mo magaeng a feta 500 lefatshe ka bophara batswana ba na le sebaka sa go dirisa maranyane gongwe le gongwe kwa ba leng teng motlhofo ntle le ditshenyegelo dipe le fa go ntse jalo dibelebejane e bo le borukutli jwa tiriso ya maranyane jo bo tsweletseng ka go golela pele romela di-account tsa gago madi a ta tsena gware ka sepiti gone go ra di romela ka tshologelo ya gore kana go ta koloi kana go ta madi kana go ta zo dikgang tse dintsi re kopana le tsone e le tiriso botlhaswa ya maranyane e dirwang ke bangwe batho matsipa go amoga batswana sepe se ba se boneng ka mohutso a phata ya bone bagolo le bone ba simolotse go inaakanya le tiriso ya maranyane ke dirisa maranyane le tsone di-Wi-Fi ko lapeng di teng jaanong mathata a me ke gore ga ke kgone go tsenelela ko teng ke tshela ka go bitsa bongwana ke kere anong mo ke dire jang like gone yana ke ntse this morning ke kopa ngwana ke gore ke batla go itsenya mo gate ke profile go na le ba ikileng ba nteletsa le bone ba Mascom ba re ke ba Mascom gore ke winne sengwe yaanong ba kopa di-details tsa me itse nne ke setse ke ba netse go ema ha ID number ile ha ke tshwantse gore yaanong ke ba neele account number ke be ke re ema jalo sa gakolo di be seta mo go nna be ke re ema jalo nte ke buele kgaitsedi a ke wa le podisi ha ke mmotse gore a ke dio tse di siame ke a dirisa maranyane ke nnete
ke kgona go a dirisa le mo WhatsApp le mo Facebook ke a dirisetsa mo dilong tsa di-business le dingwe hela ke batla go checka dingwe ke researcha hela jaanong maranyane ke a dirisitse ka lebaka le lelele mme re bona dilo tse dingwe batho ba re itsetsa mo teng motho a kgona go raela gore o inne madi hela mantsintsi mme wena o ntse o itse gore wena ga o ise go tsenele le sepe. Tiriso botlhaswa ya maranyane a social media ke banana e kgalwa phetelela. Le senya dilo tse di bosula mo maranyaneng ke ne ke le gakolola bongwana ka ke re emisa re tsile ga re le basadi bagolo yana re batla go tlo go ithuta maranyane re to go utlwa yaka ba siang ka ditlhaloganyo tsa rona mme hela se se bosula ke gore ha o re o bula ha ile o Facebook ya re sulagalla ebile rona basadi bagolo ka ha le buang ka teng. Cyber Smart e tla tshegetsa dithutopuisano tsa mohuta o mo metseng e le 30 lefatshe ka bophara mo lebakeng la dikgwedi di le 4. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Boeteledipele jwa motse wa Mohembo bo tshwenyegile ka banni bangwe ba ba senyang selebego sa borogo jwa Kavango ka go tlogela mekwalo le ditshwantsho tse di sa letlelelweng mo borogong jo le go baka tshenyo e ntsi hela thata ya dipone tsa motlakase. Mogolwane wa kompone ya CPP Botswana Re Kobamelo Kgoboko o kopile gore ba ba dirang jaana ba kgalemelwe ebile ba tseele dikgato ka ba senya boleng jwa borogo jo. Tiny Tshukudu ka dintlha. Borogo jwa Kavango jo bo mo motseng wa Mohembo jo bo itsegeng thata ke nngwe ya diporojeke tse di 30 tse di lemogilweng tse di fitlheletseng maemo a kwa godimo a go amogela sekgala sa tiro e dirilweng ka bonatla le bonokopila ebile kgatlhisa leitlho Award of Merit sa FIDIC Project Awards 2023 ebile ke magasigasi a Botswana e ipelang ka one mme mekwalo e sa letlelelweng e bonwa mo borogong jo ke tshenyo ya dithoto tsa mmuso ebile e senya selebego sa borogo jo bokao kang bajanala se se dira gore borogo jo bo nne leswe mme bo seka jwa kgatlha leitlho jaaka pele. Go na le ba ba ikaeletseng go thapatsa ba bangwe ba kwala mathapa mo borogong kgosi e rile ga borogo bo bula a bua kgannye le tautona mme selo se se ntse se tsweletse mabapi le mekwalo e le gore e kwalakwala ke batho e le bona ka morago ga setshwantsho ke mekwalo e le gore ke senya seemo sa borogo mme go dira le ga go kgopise nna hela go kgopisa le bone bajanala go kgopisa le bone beng ba borogo e bong Batswana. Go simute Mombambo wa Shakawe a re dikgato di tla tseelwa ba ba ka tshwarwang ba leswafatsa borogotso. Jaanong o pereta mmona kana re mo utlwalla gore o tsere karolo mo tshenyo ya go kwala borogo ga re kita re didimala motho a tereta mo ikatumetsa re dirisana le ba sepodisi go dirisiwa ditsetana tsa go senya dithoto go mo ke go senya dithoto tsa puso. Borogo jo bo tlhofofatsa go isa ditirelo go bathong ka bonako le go tlodisetsa dithoto go mafatsheng a mangwe jaaka Angola le Namibia. Tiny Tshukudu, BTV News, Mohembo. Dialogane mo dithutopuisanong tsa dithuto tsa go aga malapa a eletsegang mo setšhabeng di ne di thelesegile ka mmetela go tla go amogela ditlankana tsa bone morago ga go tsa dithuto tse di tsereng malatsi a le 12 kwa Kanye. Mopalamente wa Kanye South re lemogang kwape wa kgotse maiteko a dirilweng ke balekana le le ikemetseng ka nosi la Healthy Families Foundation a tlhalosa fa ga malapa tota go aga malapa e le go aga setšhaba ka jaana le lwapa e le tshimologo ya motheo wa lehatshe ke se go fetse a makwinja ka pego. Lenaneo le le kgonneng go ngwa ka batsakarolo ba feta 3,000 le tlhalosiwa fa le ntshitse maduo a itumedisang fela thata ka bontsi bopaka fa ba itemogetse diphetogo tse dintsi mo matshelong a bone fa sale ba simolola go tsenelela dithuto tse. Morago ga dithuto tsena ra ithuta thata gore a re reetsane o mongwe a buye e re ga o mo reeditse le wena o se ka mo reeletsa go mo hetola o mo reeletse gore o batla go utlwa gore a reng a bo respondela mo go senneng a se bua. Dithuto tsa hanne ke sale ke di rutilwe ke santse ke le monyenyane nka be ke gata kgakala mo botshelong hela dio tsa sela hatshe ke tsone tse ileng gore ne di a tlhakatlhakanyetsa pele ga nka tsena mo dithutong tse. Dr. Kwapona gape a kgola segolo bogolo botlhe ba ba iponeng tsa pago tsenela lenaneo le a bo a kopa gore ba tswelele ba ye go arogana tse ba di ithutileng le ba bangwe. Taro tla go tsena ga go nna o tlile ngwaga tse 20
e role ba ko morago o bona gore banna ha ke dule ka tshoba la mogodu ka gore lonyalo ke bokopano ja batho ba sa itsane ha gongwe kana lo ithalo re lo a itsane mme lo sa itsane mme dithuto tse di ntseng jaana ka gantse ke lebeletse ka teng ke bona di goroga mo boteng jwa dipelo e seng tsa lona hela le tsa rona yaka o dirile ana tona wa lahile dilo dikgwetlho tse dintsintsi le ditlamorago tse dintsintsi tse ne di tlo go diragala setšhaba sa gago e ga e sa tse dingwe se ge se re di dirang tsa ditsela tsa entsang ra di rata re batla go tsamaya sentle mo ditseleng rata dipatala tse di siame rata dikolo tse dintle mme ga o investa mo familing you have invested in the nation. Dialogane di na tsa abelwa ditankana ga mmogo le buka e batla tswelelang baethodumela gangwe le gape go ikgakolola dithuto tse ka yone. I'm a change maker. You know, every one of you is gifted with a different personality, a different skill set, a different influence. And together, each one of you using your gifts, you can shine light in the darkness. Dr. Kwapone gape a kgola segolo bogolo botlhe ba ba iponeng tsa pago tsa nela lenaneo le a bo a kopa gore ba tswelele ba go arogana tse ba di ithutileng le ba bangwe. Ke se go fetse Makwenja, BTV News. Kanye. Motho tse ke go ditshweletseng ka nako e diwela fa mme a re di konatela ka go lebatsa metshameko ka timong patane. Tla ke go leboga kgaitsadi ya ka tsa metshameko kitse. University ya Botswana hiletse e ribolotse setlhopha sa bomme sa Phoenix Assurance Sevens Academy ka fa tlase ga lekgotla la Botswana Rugby Union mono Gaborone sa maikelo a sone magolo e leng go tlhabolola motshameko o mono gae ga mmogo le go phadisanya mo mafatsheng a mangwe. Tlamelo Mothusi o na le ko Mookamedi wa Phoenix Assurance Academy Tshoganetso Katse a re setlhopha se se tlamile kwa kgwedi ya Phatwe mme ebile maikelo magolo a bone ke gongwe ka batshameki go tsweng ditlhopheng tse di farologaneng tse di ka fa tlase ga Botswana Rugby Union gore motshameko o wa Rugby Sevens o kgone go gola le go tlhabologa. We came up with an idea, let's do an academy to say our motherboard, which is the BRU, to say Tlabarne SUB, to produce players, seasoned players to the country. What a Harare will be from Hawks, from LKC, from all the clubs. The combine Naba, like a ruta. For what we learned as real player and now real coaching is giving back to the community or to the rugby community. Bangwe ba ba rotloetsa ba supile fa go le botlhokwa thata go ema nokeng motshameko wa rugby. Mo metshamekong itala bana ba bannye ba sa rotloetse ditha. I think ke sengwe se se ileng sa dira gore re rotloetse gore bana le bone ba kgone go tswa mo mekgwateng ba ye go tshameka sport. Ka gore sport se kgona go ba thusa gore ba tsaya nako ba le koo. Setlhopha seo sa Phoenix Assurance Sevens Academy se tla leba kwa Pretoria go ya go phadisanya kwa Queen Sevens e tla tshamekiwang ka matlhatso. Setlhopha seo se na sa boa gape sa ribolola paka e tla beng ba phadisanya ka yone. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Mokatisi wa the Zebras Didier Gomez Daros a re lefa santse a itlwaetsa batshameki ba setlhopha seo o tshepa gore mo nakong e khutshwane ya nang le bone o ka tokafatsa dilo di le mmalwa pele ga motshameko wa bone kgatlhanong le Mozambique beke e tlang. Daros ka ile seo mo ikatisong ya bone ya bobedi kwa Likidi Football Center kwa neng a bereka le batshameki ba ba setseng ba iponaditse mo kampeng ya gagwe ba ba 20 le borataro le diapoloko o na le ko. The Zebras ba tsene mo kampeng ka la bobedi pele ga ikatiso ya bone ya ntlha ka la boraro ka batshameki ba tshamekang mono fela ba le 20 le borataro. Le fa gone a setsa ikile a thodimela metshameko ya Zebras ya bofelo e mebedi sa ene le sebaka sa mokatiso o mošwa go ka bereka le batshameki ba mo ikatisong jaaka le ka go aga tumagano le bone ka fa tla berekang ka teng go ntsha maduo mo metshamekong e mebedi e latelang. I'm very positive. Firstly, I repeat, I'm very honored to be the coach of the Zebra. We have a big challenge next week with 2 very important matches for the World Cup qualification. So yesterday I organized a meeting with my player to inform them that we have to be ambitious, we have to believe on us,
because I'm completely convinced that this team has very good quality and we can challenge everybody. Da Rosa o thusiwang ke mokatisi wa Gaborone United Pontsho Moloi le kaelo wa security systems a re nngwe ya karolo e ba berekang mo go yone ke go netefatsa gore batshameki botlhe ba mo seemong se se nonofileng go ka phadisana go utlwala mo metshamekong e thata e mebedi mo sebakeng sa malatsi a matlhano. We have a short time to improve the fitness, but I'm very confident with the work of Coach China. He's a very good coach, fitness coach, and he try to manage very well the player. And for sure, I'm completely confident that we can be very tough, particularly the first match. We have to focus. Firstly on this match against Mozambique, and this is what we focus. We need a 3 point. After we will have the time to think about Guinea, but it's very important to start this campaign with a very good performance. Mo nakong eno Da Rosa o santse a solofetse go goroga ga batshameki ba kwa ntle ga lefatshe leno motshameka morago wa Kaizer Chiefs Taone Ditlhokwe batshameka pele kabelo sa akanye Tumisang o re bonye go tswa kwa Morocco le Algeria ka tatelano eo ga mmogo le o mosha mo setlhopheng sa setšhaba Brandon Wilson gareng ga ba bangwe. Firstly, among the 31, there is one player injury. He cannot be with us, Ramotse. So I'm sorry for him, but I hope that he will be good soon. And we expected 5 players from outside. And Titi, of course, he played yesterday. Oribonyang, he will play tomorrow with his Algerian team. Sekaneng must be here after today. Gapé also. And we are waiting Brandon Wilson from Vietnam. He played the champion match yesterday in Asia with his club Hanoi, and he's on the way to join us. The Zebras e solofetse go leba kwa Francistown ka matlhatso go konetelela ikatiso ya bone pele ba amogela Mozambique mo motshamekong wa Group G wa go ipatela phatlha kwa sejana sa lefatshe sa 2026 ka la bone kwa lebaleng la Obed Itani Chilume ka nako ya boraro mo tshokologong. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Potetso tsala botlhano a re di be khutlo gone fa tla ke leboga sentle moeng yona a ranola ka puo ya diatla one ra banteng o boa go garela jalo BOTSWANA Connect ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. Ga o ta go